Тыһынча 564 сыллааққа Иван Грозный Ирақтағы Москваға өлбүтэ. Ол кемге Россия государството олох мөлтөбүт кемете. Сүүрбе сыл тухары Ливонская сери салгаммыта, онна киреллері Швеция, Дания, уна Польша. Эбигин мелжи Крым ханнара сотру саба түһеллері. Дойду егер баярдар загабардара болаллары. Киндер буласка саңы сүүрәннер киреллерин сөбүләбәт этилер. Уруккуларын курдук киндер бахылыктарын багыраллары. Кыра кара норуот керпесной батталга олороллары. Иван Грозный бүтүн кенне Иракта престолугар кини уола Федор Иванович олорбута. Сүүрбе хастаах Федор дойдону сала еригер мөлтөгөтө. Олоннугар өйдө кымнөһөчүлердәгы. Ордук Борис Годунов. Федор Иванович балта Ирина Годунова кергене. Ис жеңер кини халайын олорбута. Федор Иванович 14 сыл халайбыта, тыгынча 590 сыллақа гылжан өлбүтэ. Кини кенниттен Ирина Федоровналар уақтанна кастаммыта. Кыян салайым суға ден, онна маныстырга барбыта. Ирактагы Борис Годунов аамбастан быйбарга талыллан олорбута. Кини быйбарданар кемегер бай жадан ден суық болуқтақ, бары тәң болуқтақ бұд, дейірі. Сорақ баярдыр кенені жеңнәқ Ирактагы династиятыттан болбатақ ден хөбіләбәт етілер. Иван Грозный күчүгү юола Царевич Дмитрий болуқтағын кырайдағыттан эпилепсик оңайы бит. Оңю хыджан уған оқтан түхен тута хыджар бұхағығар дәңненен үлбүт. Оны Борис Годуновы бұласқы тақсар өлерді ден сымия сұрағдар қаталылар. Дмитрий өлбөтіға көппута ден сұрағымия бары. Онан кine атынан аттанан Ирактагы престолун бұлжар жон бар болбуттара. Историяға биллеринен уан хетте уже Дмитрийдер бар бола хыджыбыттарыттан икките ордук норуотка биллерлер. Олары барытын Польша короля Сигизмунд III өйөн нучу государствотын бейтигер бас бериннерәри тергереті. Россия престолугар историяға биллеринен сумута кеме сағыламмыта. Олата дойдун бирде сөдүннән салайыр кеһи суағаты. Бары былас бұлжахыты роқты бұттара. Нуча государствота рукутун курдук тустуғынан княжестволагар ақсан бар бұттара. Жеманы Польша короля туханарга сананыра. Иннегінан Нуча государствотыгар бейтин жахалларын уже Дмитрийдеринен киллерттен барбыта. Онны сөптү бэхэн, өңнөк баярдара киннер диекки болбуттара. Москвага же Дмитрий I тыгынчалта 5 сыл Бэсиэгер Ирактагы болар. Кини туруаңа 11 йыллар бута. Кинини тыгынчалта 6 сыл ымыйгар өлөр бүттері. Уже Дмитрий II тыгынчалта 7 сыллаха бар болар. 2 сыл кереге Москваны асадалан олар бута. Кининен норнуча баярдара билинерлер. Уже Дмитрий I кергене Мария Менишек идемин оңнорун. Ден сымьяннан билинен баярдарга билхиннерер. Дегенен уже Дмитрий I дағаны, уже Дмитрий II дағаны олох да бейбейлерге майгынна сваттар еді. Бастакы уже Дмитрий I мою таға бытыгын мәрджі хорунар әбіт. Боллағына уже Дмитрий II ұңоғынан ұғын қарабаттақтақ, тоқыр мұрыннақ, оны бытықтақ әбіт. Киннеме суларылар. Тыгынчалта 109 сыллаха балағаны иге Польшаны кытта сери сағаланар. Польша короля Сигизмунда III бейтін серилерін
кыттануучча границатын туурur. Дьявол иһин нуучча бастын кинээстері норуоту түмен Польша баһылааныр эриттен быыһанарга туруммуттара. Тыынча 611 сыллаахха бастакы норуоту түмүүнү Прокопий Лягунов воевода терейбите, онна Москваны серилээн улбута. Ол гынан баран, былаас булдьаһар өйдөөх санаалаах баярдар кинээстер поляктарга бэт буолан таңнараллар. Лжи Дмитрий Первый диекки буола хыджабыт казах атаманай Иван Зарускай Прокопий Лягунову казахтарга сымыя сурагы ыытан өлөттөрөр. Кинини өлөрбүттерин кенне боростой норуоттан хомуллубут бастакы ополчение ыһыллыбыта. Москвага ме поляктар хаайыннабыттар. Тыһынча 611 сыллааха балаан ыйыгар Нижний Новгородка Козьма менен 2 ополченияны хомуутун сагалабыта. Козьма менен ден кими? Кини Толрата Козьма Минич Захаров Сухорукайди. Агата туз хостачу Мин Ангудинов ден. Ол иһин агатын атына Минич болбута, нороке Минин денинен биллибит. Кини агатын дьылатын туз хостаһынунан жарыктамматах. Нижний Новгородка этинен балыгынан эргинен атыһыттаабыт. Бастакы ополчение кыттан Лжи Дмитрий утары херилеспите. Тыынча 611 сыллааха норуакка тиэһинэй убасынар болан Земской старостанан талыллыбыта. Земской староста ден бу общественный дуһунас. Камна синин төлөммө терээри сүрдää улахан полномочиялаага бит. Ол курдук налог хомуяһын бахардыры тура ухсуһуу. Олох жаһах усту поппоростара, жыаланы хоолуну берии болара. Польша куруола ахагастык нуча сиригер сериннен киирбитигер. Нижний Новгородка шведтер хаайынныылларын. Смоленскай, Псковскай областары арас самозаванистер хаайыннаан олоролларын. Аға дойдута үрәллән әрәрін көрін Козьма менен сүрәғы ылжырыды. Кини боростой норуоту түмет ардан үстәғы отыры өрі турарғаңыр бұта. Анбастан ополченистері сери сәбінен, үбінен қатшыннан қатшерге бейтін байын дулун олычук бұта. Уанна атыттары төһө кыйыргытынан көмөлөһүн диеніңір бұта. Менinin Нижний Новгород олоқтоқтора өйәбіттере. Ону аан, дойдуларыга біріниләқ жон дворяннар, священниктер, монахтар, атыһыттар кытта өйәбіттере. Бу норуот сомоҕолоһуутун салайарга байыны түнен билиләқ, көрүүләқ. Чехинай полководец наада болбута. Оннук кеһиннен Кузьма Минин князь Дмитрий Михайлович Пожарскай билинер эте. Пожарскай бу кемге маңнайгы ополчение серитер ылбыт басар немтене бейтин Мугреева дигендер ебинетер бара. Киняха хаста да ополчениеттен делегация баран көрдөспүттере да болумматага. Онтон Козьма Минин бейте баран ылнарылаах тылын истен сөбілеспіті. Нучча сирин арас куараттара, үстөөхтөрүн утары турарга сомоҕолоспуттара. Иннегынан Дмитрий Пожарскай байынна дьылатын салайбыта, Козьма Минин хаһассыбаны өттүн жаһайбыта. Дмитрий Михайлович Пожарскай ден кими. Кини государственный сулуспага 15 сааттан арахтагы серитери сулуспатын сагалабыта. Албыны көлжүнү сөбүләбәт чехине кеһете. Нижний Новгородскай ополчение келен баран серига кыттар жонун ыңыран присягаты эттербите. Онон 2 ополчениені чехине
Едойдут беринелах Дмитрий Пожарскай биллер военачальник салайбыта. Тыгынча 612 сыллаха Бэсиэдэни Москваны басқолоһун сәрийті сағылымбыта. Пожарскай Москваға 400 аттақ дабаряннары гиппыта. Қас тоқонан барын 700 аттақ дабаряннары гиппыта. Жол кенні ополчение сүрін күйістері кемен кейриге бар бұттара. Москваға чуғағыларын сағына Дмитрий Трубецкай воеводы сәрийті қол баспыта. Onu tağынан elbaq qorattartan eterәттер келін қол баспыттара. Сәрийге қыйылақтақ сарыға Казанскай Божией матери иконан ағылан Дмитрий Пожарскайға туттар бұттара. Москва Кремлін онна Қытай қоратын ылар кемен кейри инніне нуча сәрийті 3 күн Святой Богородица үнпүт кыйына ағаларға көмілес дейін көрдөспүт. Тыгынча 612 сылақ түйіне хүлбек кіс күнігер поляктар серийлерін бүтәйттәқті кыйбыттар. Польша серийлерін себін біраған бар бұттара, кеннері кытта, таңнар бұд баярдар әмне барсы бұттара. Тыгынча 612 сылақ ұрыққыннан алтыне хүлбек кіс күнін, білінгеннен хәтейні 400 күнін, Ырақтағы Михаил Федорович Романов бұ кыйыйын Казанскай Божией матери иконаны брахниктырға. Оттан Дмитрий Пожарскай Кыыл площадка бейтүні бүгер Казанскай собору Нижнегородской ополченияны үйетітіге туттарбыт. Сәрий бүтін кенне бүтін норуот бұйбарыгар 10 чулу жоннорун ыытарга сургып бүттара. Тыгынча 610 сыллаха 90 Москваға 600 кихи кыттылаха быйбар болбута. Ыйы быха муньяктан 16 саастақ Михаил Романовы талбыттара. Бу күн таныла Романовтар династиялара ырақтағылағыннара сағыламыда. Менин Пожарскай оны датын геройдар аттара норуокка күнбүгүнгө дери умнуллы баттар. Кинлер аттарын кораттар, улусалар, памятниктар аттаналар. Самай биллер менинге оны Пожарскайга памятник Москваға Кыыл болуасакка турар. Памятник проегин архитектор Иван Петрович Мартос оңырбыт. Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия ден сурукта. Биллилях нуча критика Виссарион Григорьевич Белинский бу памятник көрөн баран сурыйбыт. Имена их бессмертны, как дела их. Они всегда будут восполнять любовь к родине в сердцах своих потомков. Завидный удел, счастливая участь. Оттон улуу Петр I минин көмілі ғыдар херін көддөтін Москваға алан көмдер біті онна сөхрөгестен олырын сүгірей біті. Онна бүтін нуча сударысты бата кені үті-өтігер мақтанар, онна сөгірейер дебіті.